Kapitan Enteng! Nagadumatan day tayo mula mamasitas kwaraw. Masida ka di day ta. Uyawan nakmatan tata. No agmula kamat akit day tayo adda pa ka iranudan na. Limalakiyan ka mas masitas. Ang damot pa kay ranudan ka dagiti masitas ko tata. Anya kumangay? Pasalsalila dagita mula. Ha? Ha! No siyakla may isa, kwaraw. An-anwa ngay dagita amasitas, jakmat may dengdeng dagita. Awan mabalin kaw. Nukas tati panarigam iti biyag, tata. Ngam no siya, kwaraw. Ipasigurado. Dakdakkel ti mapaglakwa kadagiti mulak iti bangkag kaw, ngam iti sika. Ala, sapay ko mangarod ta kasta, tata ba daw? Sige. Inakon, kwaraw. Lumabas agla dito'y parangan mo. Kat ala sapay ko mata, agbalin na kwarta dagita masitas mo. Ay, anyan ni tata ba daw? Uyawin nakit din agmulmula iti masitas. Adi kat tay mula nalatan ti into na rin na. Daklat ta tutupan. Tas sa anak mo takas kenkwana iti panunaw. Na yan ni kwaraw, kaslasaan alalakay, agmula-mula din iti masitas. Kay dakas aya. At daki din kwarta dita. Adamag. Ay, may mayaten tay inak agbangkag ngam tagmula iti masitas. Ay kat kinayat No si ka, kat kayat mo ti agbangkag, o di sigay. Kat no kayat mo mati agmula iti masitas, sige na tamat. Awan mo dakas na. Adula, amin day ta masitas. Anya nga iti kwarta dita. Ay nabadong, day ta itan ti uso, ti agmula iti masitas. Kahit, apay nga raw, adik agmula. Yak nga rod kaimaan, tanutunggal agmula ak malaylay mo. Iso anas ken nga adalek anaimbag, no kasano ti agmula iti masitas. Adula amin day ta. Intakit agbangkag, tapno adda katulungak. Hay, kastoy latan ti biyagta, badawng agbangkag talatan aging gat-inggana. Kay, anya nga raw. Hay, kano nga ta mapadasak tinanam ay abyan. Ipaisingyaw, alabusaw. Na. Mayat sa matyaldog mo itangag bulmula iti masitas. And you always remember. Umaawit ka pa. Siyempre, masapul anaragsak tayo akanayo ng gal. Ay, anyat pa karagsakam aya. Ti pa nagmulak iti masitas Ay, well, saan kamutan ngagpaspasada? Oh. Agmulmula kamutlatan iti masitas. Agpasada aktawin ton makamulak ang kail. Adda ngamin order kanya kamasitas. Apay, trabaho aya ti lalaki agmula iti masitas. Apay, masapul aya babae ang kail. Ay sa bagay Urayan niya trabaho. Basta nadalaos, ayaws. Busy kamit. Umayak ko mamakikapi. Awan parikot ang kail. Intan, tagkapita. Adda na imas at tinapay kaw. Ay, sige. Ay, kapiyak akastoy. Mayak na ito kape ma. Nabanglo. Wanang kail. Inted man tay taga-kalingga a friend ko iti pisbaw. Aya, ay impagmanta dagit itad kan ka iti kape. Kasta talaga ti friendly ang kail. Adda pa'y idinangtad kang ka iti nanginang arak. Friendly ak nga raw. Mayat talaga ti kape na banglo. Ay, native from Kalinga ko naman. Wanang kail. Sige, agkapitalatan. Manganta pa iti pansait. Inted ni Violet dahit ha. Aya, ay imbag ka pa. Adalat taagit itad kan ka iti urayan niya. Friendly ak nga raw, danggal. 37, 38, 39, 40.
Oh, at titibayad ti order ko ang maseta sa friend ko arog. Ay na, ang yaman na, friend Mrs. Tan. Mabit lang nga, tayo bulsak. Oh. Nailugan mi amin ang dagiti masetas, isungain kamin. Ay, saan pa'y friend Mrs. Tan? Agmerinda tayo pa'y. At dahin sa ganak pagsasangwan tayo dito parangak. Iso anang ikabilak iti lamisahan di tao tagmerinda tayo pa'y. Oh, kasta ka di? Waraw! Nay, anda kamot gaya manggail. Umay ka, tagsasango tayo kada friend ka. Agmerinda tayo. Friend mo? Unang gail. Friend Mrs. Tan. Iso ni Uncle Kao. Iso ti kapitan mi dito'y barangay may. Hello, Kapitan. Hello, Mrs. Tan. Ay, nagpintas kan? Thank you. Ada ka din asawa? Ni Uncle Mike. Ada Mrs. Tan nga raw. Aya. Chinese ti Mr. ko. May sa negosyante. Kasta? Ano tinigusyo ti asawa? Ada na lawa a flower shop, mi? Dahil tatiga po nang agmulmulak iti sabaw ng Uncle. Tani friend Mrs. Tan ti manggat gatang. Apay a friend mo? Friend ko iti Facebook Ay, kasta? Mala, agtugaw tayo ba'y? Friend Mrs. Tan. Tayo nakirwar ti meriendahin tayo. Okay, sige, friend. Ano kasta? Ay, nawadwad ti naglakwam. Wana, Uncle. Ay, na. Angam siyempre, aggastusak manen para iti sumarunong nga imulak. Ay, magkapay tada manin kwartam akateng-kateng. Gagangay tinagagat, Uncle. Ay, baratuan na ko na. Ariglado, Uncle. Ikang ka iti. Di magasaw. Unli? Husto day Uncle. Na. Agyaman ka pa yata, baratuan ka. Mala. Mula ka lagta. Ta, baratuan na tumanan inton makalako ka. Ariglado, Uncle. Dumakkel kayo, Wan. Katagsabong kayo itinagpipintas, Wan. Umayak man, maribanang. Oh, marituyang. Nay, nagpipintas mo't dagita masitas mo, maray. Ay, Wan. Ginatang ko kanikwarog. Apay masapul agatangam ngay. Apay, saan alibrat? No negosyo ti pagsasaritaan, marituyang. Awan ti libre. Ngam no siya, libre ikan naklatan ni kwaraw. Ay katpadasem ati agdawat no ikan na ka. Wen maray, inak itamot laeng ijay balay na. Tadumawatak iti masitas na. Uwin ka ba dong? Nakajakpat ka no itanikwaraw. Taginulpi daginatang dagiti masetas na. Italaday ta. Ngam kita sa Anton ama ulit pay. Apay kumasaanan, katado ka no tisukin ni kwarog kadagiti masetas na. May mayat lata at agmulay di bangkag. Akat sa bali laang mati masitas. Aha? Taktakladay ta no para kanyak mare. No si ka Angam ni kwarog kat saan? Halaki din maray. Ikan na kun iti corn beef mau. Ta balunik iti bangkag. Di ba set wan no dakkal? Di kadakkalanan Ta laokak itinatang. At iti bayad ka. Sige, mabit lang. Nay. Agmulmula ka manen iti masitas. Kwarog. Katuhan na, tata. Daytoyan ati pan nakabangkag kao. Okay. Manungay tinaglakwam. Damag ko naglako kakanukay. Wan, tata. Ngamjak ibagbagakan ka. Amo ka basit laeng. Giso adi mo kayat nga ibaga. Timakunak. Uray basit lang. Timportante kat adda. Di ka kat agbangkag tadakdakil to ti mapaglakwam. Isumot lang ay sao. Di ko nam. Heh, sadot kakiding agbangkag Napay ka di akas tati bagbagam. Na, Di kan tupay pakibibiyangan iti panagbangkag mau. saan ka mo't apakibiyangan? Mala, inakaon. Labsan kan diti parangam. Sige,
ituloy mong tagmula iti masitas, tabareng bumak ng ka. Ay, di naklataing inggaan ni Tata Badaw. Idinto tajak mat pakibibiyangan ti biyag na. Parenteng, timbag ta nasabat ka. At daladamagay, Ano ba? manungay tinaglakwan ni Kwaraw iti masitas na, pare. Ay, kat nasurok a pera Magkano nga raw? Ay, basta nasurok a kwarta. Na, Insaanan anaskin nga ibagakan ka. Ngamen, amok nga uyawam ni Kwaraw gapo iti panagmasmasitas na. ha? Nagkunamay? Ay, saanan anaskin nga ibagak no nakaamuak. Uy, wag kayamay. Apal mula dayta. Iso akasta ka. Na, kalukuhan. Apay ko mga apalak ngay, kat nagaduti mulak iti bangkag kaw. Agapit ak taon, kat maadaanak ton iti riniw-riw a kwarta. Nasaya at inakon. Agawid akon. Naggapuak dita balay ni Parikulas. Apay ka di mo ibaga kanyak, no mano tinaglakwan ni Kwaraw, Ay, pare. saanan. Na, Tiaramidam kit dikat ay wanam ana imbagdag iti nateng mau. Tapno adan to pagkwartaam. Unay kan aya. Mala, doon ka. At doon din ako. na, bakit hindi mo ibabaga sa akin kung magkano ang naglakwan ni Kwaraw? Basta na surok a kwarta. Ay, Ay, di nagtaktakin. Na, Ingkantay nak mo ton. Dayta nagpinta sa masetas Kwaraw. Dayta tigatangag. Imbag lang ikabil ko iji paraangak. Una na, mabitlang talaak. Ken gumatangak pa iti masetas a pangunag ti balay. Takayat ko anapintas met ti unag ti balay ko. Sige. Daytay masetas apang paswerte ati iten mau. Una na, ado tikas na amulak. Nala, gumatangak iti balor ti 1,000. Arigla daw, una na. Wow! Nadamot gaya man masetas dito iterse na marikwanang. Wen amaray, ginatang ko kan ni Kwarog. Kaya't ko kumamat nga da makitkitak amasetas dito tersenak. Imbag labang ardagiti matak. Ay, uray siyak maray. Adumot ti masetas ko ijabalay. Ay, mayat Ang imbag ni Kwarog ta pagkukwartaan na dagiti masetas na. Wen taday-taitan ti panggadan na. Ti agmasetas. Kaya't kukumamot ti agmula iti masetas nga ilakok. Amangan no jak maasikaso na imbag. Mabalin lata Daytoy lata tersena kun ati ipamaysak. Sa bagay, madimot no adulaunay ti trabaho, mare. Mabannog ka iti husto. Nangruna kat awan asawam ang mga sikasoken ka, no bilang taagsakit ka. Ay, Ala, mangted kan iti suka, tainak agluton. Agadubo akman ita. sige maray, mabitlaang, taykang ka. Okay. Naitid kong tibaya dagiti masitas mo, friend. Agyaman ak, friend. Ala, agmula ka latta iti ado, ta umayak tumanan gumulpi. Ay, sige Katagyaman ak, ha. Ay! Keme! Ipaglakit din, ta friend ka iti Facebook. Oh. Ket asiday kak lang iti barangay yo, Iso, anala ka asinapol ka. Ay, katwon, Kat no da order mau, i-message na klata, Charing! Malalisan kan iti kinabaklos ko, Ha? Ano mariglado, Thank you, friend. Nating thank you kamat, Adto yan tigat-gatang makape, kabadong. At timatibayad ko, maray. Ay, un gaya, maray. Naglako ka numanan ni Kwaro kiti masitas na. Kuwan, adamanan imay agim mulpe ti masetas ni Kwarog. Isuda pa yan na mismo ti imay. Aya! Kasi ka ngay, kaano nga ti panagapit mo ijay bangkag mau. Ay kat intun bigatin.
Di ka pa'y nagapapit ngam namin ano ni Kwaro ka naglako ka dagiti masetas na. Aya, Swerte na nga rod. Tanigusyante dagitagang katiti masetas na iso agin nulpay. mas nawad-wad-wad to ati mapaglakwak ngam ni Kwaraw. Ore mamin ano agulpian dati masitas na. Ha? Manula ang tinaglakwam itinating mo, badong. Naira na nga rod ang nababati presyo tinateng ko ita. Imbag pa'y ni Kwaraw tanaglako manin iti masitas na. Na, di mo man iraman ni Kwaro iti saritaan ta. Pudnumat nga main, imbag pa'y ni Kwaraw taagtultuloy ti panaglako na iti masitas na. Umapal ka ba na nakunakaon? Una, talaga nga apalak ni Kwaraw. Nga main, linya na ti agmula iti masitas. Sige lang, tatabataw. Agmerinda kalat na. Katas ng masitas dayta. Ay, Tata. Swerte akmut tadalat ta gumatang iti masitas kaw. imbag ka pa'y Kwarog. Uyawan ka, kapotag mas masitas ka laan. Ngam, swerte mo't gayam. Ado lang amin ti gagayim ko agumatang. Ngam siyak, naglako ak itinatengkaw. Ngam, naira na abim mabati presyo tinateng. Kasta talaga. Imbag ka pa'y Kwarog. Ituloy mo latati agbangkag Gaputa dumteng tumit lang ti gundaway makatsamba ka iti nangina apresyaw. Uwan mo't di Ay, Kwarog. Sorry Ay, inuy-uyaw ka ngamin ide. Sana parikot tata. Ituloy mo ti aggagat nga agbangkag. Ay, wan Basta no nagagat ka, dumteng tulat ti swerte kan ka. Ay, wan Kansan kan nga uyaw. Ay, Tanong na uyaw ka, si kan tumit lati mabainan iti udi na. Ay, Sana nasaya ti aguy uyaw, tata. ay, uwan, Kwarog. Sanay, jakod ulitin, taguyaw. Ay na, tatabadong. Di ka aguyaw. Day takot pa nagbangkag mo ti into naram. Tinauyaw, mabainan to iti udi. Ala sigay. Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan